130 миң берип атты мына. Илим кандай базар? Базар жөнүндө айтчы бир. Базар жөнүндө маалымат айтайын. Айтчы кандай? Пригородный. Пригородный базар жакшы базар. Жакшы, Өтө берекелүү базар. Элдер 200 деген атын 110го сатчып кетет, же 120га. Ошону айтып койгон эле. Ошондой эле, анан баа көбү баа 250, 300 десе, ами кымбат дебесин. 300 деген атты, значит 170ге сатат. Базар көрүп атабыз. Мынабы реальный баа 80 миң деген тайларды, эми буларды бир 5-10 миң гана түшөт. Анан кымбат нерселерди жакшы 100 миң түшүп берет. Мына, молодец иним. Илим жылкыларына катталып, жылкы базарды көрсөңүздөр болот. Макул, рахмат. Лайктардан баскыла туугандар, жөн көрбөстөн, биз дагы мотивация кылып, улам келип тартып бергенге аракет кылабыз. Номер айтыңыз байке. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 сентябрь 2024 жыл. Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик. Кой базар, жылкы, уй базарды тарттык, бука базарды тарттык. Эми жылкы базарга келдик туугандар. Жылкы базарды тартып, ушу менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай видеого лайктан басып көрүп туруңуздар. Жөн эле көрүп койбостон бир туугандар. Анда эмесе баштайбыз. Мына быйылкы тайлар. Ассаламу алейкум. Байке кандайсыз? Бул быйылкы тайлар канчадан болуп атат? Буларбы? Баазын айтып бериңиз. Басынбы? Элге турган байда турсайда. Туура эле айтыңыз, байке. Туура айтайын. Элдер көрүп атат да, келе албагандар. Айтып бериңиз. 30дан. 30дан дейт мына. Болду. 30 миңден экен мына тайлар. 30 миңден дейт. Араң айтты го байке. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бу кара тай быйылкыбы? 2023. Баасычы? Я, 40 миң. Рахмат. 40 миң сурап атат экен. Аяқта тайлар. Жақсы тайлар екен да. Байке алдыңыз бі? Айтып қоясыз бі басын? 36. 36 алдыңыз бі? Бұйырысын. Ерке екені? Еркек. Жақсы тай алып тұрсыз. Бұйырысын байке. Мына 36 миң. 4 бұты ақ. Маңдайында қашқазы бар. 36 миңге алын. Нерде жерде қашқа чекер тұрады. Өзінде. Туған, ассаламу алейкум. Қандайсыз? Маалымат беріңізші бұл тай жөнінде. Тай полторашка. 1,5 жаш. 5 кашка. 5 қашқа мына. Бұты қолы таза ғой? Бұты қолы таза, 900 зор. 900 зор. Қаяқтықы? Местный, чүйдікі. Өзі башқаша екен, көзі? Bir gözü çekir, bir gözü taza. Bir gözü çekir eкен, айттым мына, çekirdi. Bir gözü taza eкен. Bazı? Bazı 95 ming so'm. 95 ming so'm mına. 95 ming. Telefon nomeringizni aytыңыз endi. 708 0708 80 80 52 53. 52 53. Mına tuğandar. Qayaqta olasiz bazardan keyin? Şunta gerek tele oladi ekan, art жағынан. Art жағынан көргөзүп бересиz mına. Çoğun at ketedi mına. 90 qancha dediniz? 95 mi? Kemi oladi. Rahmat. Tuğandar, bu yerде дағы жигиттин тайы турат. Ассаламу алейкум. İşlerin жақсы? Тайды көрөлү, караңыздар, еттүү экен. Маалымат алып. Кандай иштер? Колго эмне болду? Кичине кокустап калды. Кокустап калды. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бул кашка экен да, жерде кашка. Жерде кашка. Жашы кандай жашы? Жашы 10-11 айлык да. 10-11 айлыкпы? Бул Жашка тол эле. Каяктан келген? Чүйдүк элеби? Чүйдүк экен. Чек-чек турат. Куйруктарын тарта. Куйруктарын тармалдар ошо кулу мойнуна дейт мына. Көрдүңүздөрбү? Чат каяктарын көрүңүздөр. Туганда. Баазы кандай болот? Баазы канча? 110 суроо. 110 миң сом сурап атасыз, 110 миң. Буттары жакшы, баары жакшы. Ден соолугу жакшы. Сыртынан көрүнүп турат. Сыртынан көрүнүп турат. Ден соолугу жакшы дейт. Номериңди айтып кой бир. Номер 702 702 123 800. Ушул номерлерге байланышып, баалашып, доставкалар болобу? Кыргызстан ичи. Кыргызстан, чет Өзбекстан кошкон. Молодец. Мына Өзбекстанга деле, Казакстанга деле. Болору канча болот эми? Болору. Болору жакын. Мен деле айтканга сата албайм. Эми содалашасыздар да, Содасы болот да. Буйруса, 110 миң сурап атасың, Макул, рахмат. Содаң болсун. Торун баазын айтып кой эми. 90.
Алдаса қарайды, а? Азық номерлерге байланысты берсе болады. 90 миң. Ооба, тартабыз мына. 90 миң. Мына торуга. Арт жағынан көргөзүп беребиз, туғандар. Тору. Мунун жашы кандай? 1 жаш. 1 жаш. Кулак башы. Буттары. 90, Азыркы номерлерге байланышып сурай бересиздер. Мына, бул жерде дагы тору, кичине кашказы бар экен да мына. Жашы кандай байке бир маалымат берип коюңуз. Алтарашка, буту колу тазабы? Ден соолук жакшы, Багасы канча болот? 85. 85 миң. 85 миң. Чаар экен, Я, чаар экен. 85 миң. Мына. Кызыккандарга номер айтасызбы? Айтыңыз, чаар турбай болот, сонун экен мына. Мен муну торго берип, мына чаар экен. Номериңизди айтыңыз. 708 0708 79 79 79 58. 58. Каякта болосуз базардан кийин? Дордой жакта. Дордой жакта. Чаар дегеним себеби, чаар аттар мындай күчтүү болот да, байке? Ушундайбы? Чаарлар, Парада өзүнчө. Макул, рахмат. Мынакей. Алдын карап кете береличи. Ассаламу алейкум. Байке кандайсыз? Кара тай канча? 80 сурап тур, жакшы тай экен. 80 миң сом сурап атат экен мына. Көрдүңүздөрбү? Жашы кандай жашы? 1 жаштан өттү. Не порода бул? Чуйский местный. Өзүңүздүкү дыйкансызбы? Жоқ. Сатып алдыңызбы? Алып сатарсызбы? Таза. Алғаны да. Мурун. Мурун алган эле. Номериңизди айтыңыз кызыккандарга. 0709 26 00 25. 0709 26 0025. Каякта болосуз? Степнойда. Степной, тугандар. Степнойда артынан да тартып көргөзүп коюн. Тишин ачабы, тишин? Тишин ачпайлы, тишин акырын. Ачып көрүңчү. Молодой тай. Молодой, Кашказы бар экен. Эки арканкы буту ак экен. Мейли байке ачтырбаза. Болду, мына. Болду, рахмат. Арт жагына. Кап-кара, эки буту ак. Кашказы бар экен. Муну канча сода болду байке? 73 verişti. 73 миңге бербедиңиз, Мына, тугандар. 75? Окончательно 75 миң дейт. Чалыңыздар тугандар мына. Шу номерлерге. Алейкум ассалам. Жакшы? Нокун жетелеп чайын тартып койчу. Айдай берин. Наркы канча ногу? Но канча? Чарба. Bu 75. Бул да 75 экен. Рахмат. Кана кайсыны? Чыгара бер. Так, тугандар. Ал тайлардан кийин аттарга өтөбүз. Мына. Жерде. Мына жерде кашка. Жерде кашка тугандар. Жерде 4 бут ак. Жерде кашка экен, байке? Маалымат бериңиз, маалымат. Жашы кандай? 3 жаш. 3 жаш. Өтүлелек. Ох биле. Үйрөтүлелек. Баасычы? Баасы 180 миң. 180 миң сом. Кеми бар. Буту колу таза, Бул каяктан келген? Россия. Номериңизди айтыңыз. 705 0705 89 05 05, Каякта турасыз? Ысыгата Алга айылында. Алга айылында, Ысыгата. Макул, рахмат. Мына Ысыгата Алгада. Токурогунда тартып койдум. Азыр. Мына. Көкүрөктөрүн, буттарын тартабыз. Туганда. Шу номерлерге байланыша бересиздер. Рахмат. Бирде дагы кара. Бул башка кара, тигиден башка. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай, инем? Бул жашы кандай? 2 жаш. Кунамбы? Жазга бышты. Жалдап койсуң муну? Бул не порода? Чүйдүн жылкысы. Чүйдүн жылкызы. Алызырактан көргөзөлчү туганда. Толук түшсүн. Чүйдүн жылкызы экен мына. Жазга бышты болот, Гүлүк. Гүлүк дейт мына. Чабуда чабып жүргөн такаланган. Такаланган чабуда жүргөн дейт, чабылып. Телефонуң айт. Баазын айтчы биринчи. 140 миң. 140 миң сурап атасың, Бүгүн сода болду? Болду. Канчага чыкты? 115ке. 115ке бербедиң, 115ке бербедиң дейт. Номериң кара. 115ке бербептир мына. Тишин ачып атат. Көрүңүздөр мына, туугандар. Сонун кап-кара эки арканкы бут ак. Маңдайында кашкалары деле жок экен. Жашкап бышты болот экен. Артта 2 буту бар. Эки арканкы буту каш. 4 буту тең такалабы.
Үйretilген çabalgan Çağılgan. Çabalgan үйretilген. Ayt номериңи. Az номерин карап атат жигит. 0705 606 606 605. 605. Каякта болосуң? Маевкада. Маевкада, Бишкекте. Çala veririz. Ушул номерлерге чалсаңыздар болот туугандар. Канчага бересиң? Болушу. Süleşiyorsun. Сүйлөшөбүз, Рахмат. Сүйлөшөм дейт. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Жакшы экен бирок. Бышты экен да. Кара. Так. Туугандар. Эми аттардан biraz маалымат алып кетели. Assalamu alaikum. Qanday? Tinchlikmi? Ishing yaxshi? Qandaysiz bayka? Ilim savdo qilib o'tasizmi? Ha? Ne at bor ekanda, yaxshi at. Bayka, yoshi qanday bunun? Ekasi. Ko'k ati? Putuqollar tozami? Putuqollar toza ekan. Ekasi. Bahasichi? 200 ming. Boyu? 1.63. 200 ming so'm. So'radi. Savdo oldi bugun? 30 beradi. 230 mu? 130. Ha 130. Mende sodası kelib yatadi. 130 ming berib atdim. İlim qanday bozor? Bozor janda aytchi bir. Bozor junda ma'lumot aytaymi? Aytchi qanday? Prigradniy. Prigradniy bozor, yaxshi bozor bu. Yaxshi. O'ta berekeli bozor. Ha. Elder 200 деген атын 110 га сатчып кетет, же 120 га. Ошону айтып койгон эле. Ошондой эле, анан баа көбү баа 250, 300 десе, ами кымбат дебесин. 300 деген атты, значит 170 ге сатат. Базарда көрүп атабыз. Мынабы реальный баа 80 миң деген таларды, эми буларды бир 5-10 миң гана түшөт. Анан кымбат нерселерди жакшы 100 миң түшүп берет. Мына, молодец иним. Илим жылкыларына катталып, жылкы базарды көрсөңүздөр болот. Макул, Рахмат. Лайктардан баскыла туугандар, жөн көрбөстөн, биз дагы мотивация кылып, улам келип тартып бергенге аракет кылабыз. Номер айтыңыз байке. 0220 0220 38 38 65 17. 65 17. Каякта болосуз байке? Шаарда. Шеп мына сатылды жана. Кайсы? Байтал көппү? 1 жыл, 2 ай, 3 ай деди. 1 жаш 2 ай, Канчага кетти? 95 ге сатылды ушу. 95 ге. Келишкен байтал экен, бирок 95 ге. Аксыга кетпеди экен? Жок, Бишкектин өзүнө. Бишкектин өзүндө карап алды. Макул, Рахмат, Мына ушундай маалымат. Илим жылкылары ар дайым базарда жүрөт. Ошон үчүн биз сурадык, базарды билет. Биз тартып гана көргөзөбүз. Охо, аттар жака келип калдык. Байке, ассаламу алейкум. Аттын жашы кандай? 8 жаш. 8 жаш экен, көк. Көк ат. Мындай каталчы. 8 жаш. 1.60, Boyu 1.60. Үйрü, ulağı var mı? Garantiya deydi. Ulağı, үйrü. Bağısı? 300 ming. 300 ming. Hakim ağanınkı? Ha, sizdeki? Ha, oldu. 300 ming. Yapoşka sizdeki mi oğu? Hakim ağanınkı şu? Az ötüyoruz. Nomerinizi aytınız kızıkanlarga. 0707 58 66 69. Şu nomerlerge baylansanızlar bolot. Mına jana көк ат, birinchi tartkan. Kelishken at ekan biroq. Так, yaposhkaga yetib qoldi. Akmon yaposhkasi. Birinchi. Bayke, assalomu alaykum. Ma'lumot berasizmi? Jamon berasiz, ha? Yoshi qanday? Ekasi. Densoqlari yaxshi. Endi bu tut qol toza. Uyri, ulag'i. Garantiya. Bahasichi? 250 ming mına tug'andar. 250 ming so'rab o'tadi bayka. Nomeringizni aytingiz. 0703 07 44 06. Shu. Qaysi? Kuluk qaysi? Men minib turganmi? Baylanib turganmi? Ha, bo'ldi. Shu baykam aytdi, tart deb. Tartib qo'ylaymi? Borib. Ne dedi? Çek çeken attırap. Bayke, assalomu alaykum. Ne? Nega? Ya biz bazarga keldik de tarta beremiz. Siz aytpayla qo'ysangiz bo'ladi bahasin. Biz tarta beremiz. Qaysi? Mana жерде. Mana жердени hozir. Yo'q, teg bayka aytdi, tart deb.
Mına attın üstünde. Tartma bunu. Ne şey? Bu neye tartılay? Bu. Maqul. Bu жақtan geldi. Mına üçüncü aytıp koysa bolat da. Ha öyle tartma deb. El görüp atat da bu yerде. Bul qanday yaxshi? Bayka aytыңыз, qanday? Bul жаңасы, Ulagı, densoqliqlari yaxshimi? Yaxshi. Mına. Жаңасы. Basıçı? 500 ming deydi. Düşüp berет eкен. Hazırkı nomerlerge baylanışasыздар туғандар. Mına. Butu qolu taza. Rahmat Bayke. Mına uşul attın iyesi, iki atı var eken. Bayke assalamu alaykum. Aleyküm Qandaysiz? Ma'lumot beriңiz endi siz. Ma'lumot bersem jaşı ekasi. Ekasi. 5 qashqa. 5 kaçka. Ha. 200 ming so'm. 200 ming so'rab atasiz. Butu qolu taza. Taza. Ulag'ichi? Ulag'ida 110%. 110%. Nomeringizni aytingiz endi. Nomer yo'q da. Yo'qmi? Aytmaysizmi? Ma'qul. Aqli to'g'ri aytadi. Жоқ, мен базардығына тартам да. Адамға салбағыла. Бұл жаңағы ұқсайды, жаңағы пышты деген. Так. Туған, ат маалымат бересің бе? Иә. Неге? Берер де көрушілерге. Қанша деген адамдар көріп отады, елге ұқсап мына келіп отпай елдер. Ошентип бұл жақта дәл ошондой көрөт. Сен бирок баазын айтпай койсоң болот. Биз тарта беребиз бирок. Общество да базар. Мына ушул экен. Сиз айтасызбы маалымат? Канча жаш? Жаңазы, буту колу тазабы? Буту колу таза. Денсаулык жакшы. Уларга гарантия барбы, жокпу? Үйрүчү? Салып көрөлексиз, Жаңасы, баасы 150 миң сом. Сурап атат. Мына көк ат. Буту колу таза экен, Аркыдагы ушул экөөңүздөр бирби? Мына экөө бир экен. Азыр муну да тарталы дагы, анан номерин айтып, сурап көрөлү. Бул кандай жашы? 5 азый? 5 азый. Бул эле улагы бар. Үйрү бар. Баасы 250 миң сом. Номериң айтайм, туган? 0508 92 92 43 Торат, Көгат, Ортого жатат байка. Ортого жатат бул, Мына. Эсинен чалып калган маалыматты сурай бересиздер. Рахмат, жигиттер. Так, эми бейлерге өтөлү. Могу бейлерди тартып семиз. Assalomu alaykum. Qancha? 115 ming. Так, uchrashib 115 ming so'rab atadi baykan. Bul emne erkek burg'achu? Qiz. Burg'ach ekan, baytali. Semiz so'ygan o'g'li. Qancha yet beradi? Biri aytingchi aka. O'sha qasabni ko'rib turib aytib o'taman da, aytingchi bir. Buni betine qarab. Jo'q, betini tartmaysiz. Şapalak menen jeytan. Aytib qo'yingchi. Qancha yet beradi bunda, aytingchi. Köp beret. Ko'p beradi. Ma'qul aka. Bunda qarab turib. Bir tuğanlar so'rab o'tadi da, semiz жылқылардан tart to'y chalib olamiz deganlarchi. Qanchaga cheyin savdo bo'ldi bayga? 110 ga. 110 ga bo'ldi. 110 ga bo'lib tur mana. Tuğanlar. Mana bu yerda B ekan. Tuğan semiz B qancha? 115 ga beriladi. 115 ga beriladi. Aha. Men semiz B'ler azroq ekanda. Tuğanlar so'radilar, semiz B'leri tart deb. Bayga, bazını aytasizmi semiz B? Yo'q, emas. Ha, sizniki emas be, yesigimi ekan? Yesin bilmayman deydi. Semiz B'lerde yesi var mı bu yoqda? Aka, assalomu alaykum. Alaykum. Qandaysiz? Sattık narxlar şu iyisi nar jakta. Ha, yesi nar yoqda. Nar yoqda. Sizniki yo'qmi? Men sattım az. Ha, sapsiz. Ha, ma'qul bayka. Yesi yo'q ekan. Mana, tuğanlar. Beyler yo'q bo'lib o'tadi. No'g'at. Tuğan. Tuğan. Ma'lumot berasizmi? Kimga? O'sha kishiniki. Qaysi bu 5 qasqa minib turganmi? Ha, buni tartganmiz hozir. Anda buni da tartali. Jana nomerlarga baylanishasizlar. Bu tuğalı toza ekan. Densoqliqlari. Yaxshimi? Hozir telefon сөйлөшүп атат bayka mana. Hozir so'rab beramiz ba'zin. Nari beri, o'shini bastiraverіңiz. Көрүүчүлөргө bir qiziqtiringchi. Mana alыстагы mekendештер көрүп атат. Mana tuğanдар. Yaxshi at ekan. Tez ekanda.
Азыр номерин сурайбыз тагын. Баазында сурайбыз. Үйүрү бар бекен? Я, улагы үйүрү, Улагы үйүрү бар экен да туугандар. Айкем телефонда бошобой атат да. Болду байке. Жакшы, рахмат. Байке. Мына туугандар баасы 250 миң экен. Мына момун атты тартпадымбы жана? 5 кашка. Мына ушул байкенин номерине байланышасыздар. Байке, телефон бошодуңузбу? 250 dedi. Макул, рахмат байке. 250 миң деп. Колдон келишинче тартып көргөчтүк. Туугандар. 5 кашканын ээси. Жакшы ат экен бирок. 250 миң. Туугандар, мына бул жерде дагы жакшы тору кашка. Россиядан келген, Россиядан келген, Абакандан келген. Жаныш мырзанын аты, тайы. Жашы кандай бул? Маалымат бер. 1,5 жашар. Жашка 2 жаш. Жоон жолпу. Буту колу таза, Ден соолуктары жакшы. Мына. Көрүнүшүн көрдүңүздөрбү? Кашкасын караңыздар. Башты караңыздар. Мынакей. Жерде кашка, тору кашка, Тору кашка дейт. Жоон экен. Абакан, Абакан. Эми баазына жакын кылып. 250 сурап. 250 миң сурап атат. 180 миң кылды бербей койду. 180 миң соода болуптур, бербептир. Чекеге байлап коюшсуз да, мына туугандар. Жакшы нерсе экен да булчу. Мына. Азыр дагы бир ат бар экен, ошону тартып бул Жаныш мырза. Тайлар бар үйдө? Россиядан келген. Россиядан келген тайлар бар. Байланышып, номерлерине чалып, келип, көрүп алсаңыздар болот. Степной деп эле, каякта эле? Фрунзе, Совхоз Фрунзеде турат мына досум. Мынакей туугандар. Азыр кайерде ат бар? Азыр бул жерде ат бар экен. Атын тартып, анан номерин алабыз туугандар. Мына туугандар. Кайгалганга өзү кууп барат. Жатат дейт жана. Ортону бербейт, анча аттарга. Кана кылчы бир. Фарук деген келечекте ойногон ат. Келечектеги Фарук деген бала минген ойногон ат экен. Мына жатат дейт. Мына. Жана тартканбыз, номерин алганбыз. Бир салдырып кой кайта. Бир салдырчы. Бул Жаныш мырзаныкы экен да көрсө. Салдырып кой. Ана. Фарук. Анакей. Фарук деген ат экен. Остада канап кетти. Номериң айтайм дагы. 772 0772 95 53 53 80. Мына ушул номерлерге байланышып 200дөн суруп атам досум. 250. Клиент келсе тизеден түшүп берем. Тизеден түшүп бересиң, Болду мына туугандар, уктуңуздар. Жана дагы номерлерин айткан. Мына аты. Жаныш мырзаныкы. Россиядан келген тайлар да бар туугандар. Акыл бергенсиң. Ой, келечекте чабылып. Туугандар мээде дарчак турат окшойт. Сатылдыбы? Сатылды. Канчага кетти? Туган, канчага саттыңыз, айтып коесузбу? 120-га. Буйрусун. 120-га сатылыптыр мына. Бул ургачыбы? Ургач, байтал. Рахмат, 120-га сатылыптыр. Мына. Рахмат байке. Акимо. Акимо. Кана ке сиздин японуңуз? Кана, могу? Була? Бул тартылбай койду го. Тартты. Болду. Бул тартылбай койду эле. Макул. Көрсө, сиздики турбайбы? Макул. Акимовнуки жана тартпа деген бала. Байкелер, ассаламу алейкум. Бааларын эле айтып коесуздарбы бизге? 110. Жаштарычы? 1,5 жаш. Маалыматты берип, номерлериңизди берсеңиздер, эгер Россиядан келген тайлар булар. Мына Россиядан келген тайлар экен, туугандар. 703 0703 48 48 25. Россиянын кайсы шаарынан келди байке? Алтай край. Мына. Рахмат. Şu номерлерге байланышасыз. Болду. Коёбуз. Ооба байке. Колдон келишинче тартып чыгарабыз. Бир нерсе алганы келдиңиз баба? Жок, жолдо Кыдырып жүрөсүз. Кандай базар? базар жакшы эле. Жакшы элеби? Арзанчылык кандай? Жок, Орта, Малына жараша. Малына жараша. Рахмат, аксакал. Ден соолугуңуз болсун. Мынакей, ушундай дейт. Базарды сен тартасыңбы деп сурап атат. Колдон келишинче тартып көргөчтүк туугандар. Так. Байке. Ассаламу алейкум. Маалымат бересизби? Кана. Бүгүн не алып келдиңиз? Кандайсыз?
Çakırıp gelçileniz. Bugün çıkmayısın da настроение yok mu? Настроение var. Yaxşılayı? Ha, mana. Bu tay jönde zalatoyga bu la. Malumat bering ham bu. Yaşı qanday? Yaşlı tay ekan ha? Yaşı 1,5 yaş. 1,5 yaş. Tuğul taza ha? Bahsıçı? Bazı 75 mi? 75 ming. Qarachi, qara. Qara yaxshi ku. 85, qara 85 ming ekan mana. Qara. 85 ming. Buni jana tartib o'xshaydi-ku. Jana tartib o'xshaydi. Bir bala jetilaydi uni? Boshqa ekan, o'xshash taylar ko'p ekan. 85 ming. Nomeringizni aytasizmi? 0707 76 63 65. Rahmat. Mana şu nomerlerge baylanışıp mına qara tay boyunca jana жерде tay boyunca ma'lumot alıp balalarını aytты, uqdingizlar. Alsаңыздар болот. Туғандар, şu менен видеоны аяқтайбыз. Сақ саламатта тұрыңыздар. Эмки жумаларда угушканча. Мунагы бышты жанагы. Bir saatlerde çıkar aka. Ha, oldu. Mana tuğanдар. Şu менен yana ayaktayız. Bunu kara kaçka kança var ki? Assalamu alaikum. 45 taksir. 45. Erkek mi? Erkek eken 45 ming. Narxınız içi? Markızda 45. 45. Numarınızı aytasız mı? Nomer mi? Hı. Aytayt koyun. Ayt veririz. 0500. 0500. 00. 19 71. Bu da erkek he? İyi bunlar. Baylanmaz. Baylanmaz. Geçiriz. Mana. Dağı var mı taylar? Var mı? Satılıp ketdi olar. Kalgan satılıp ketdi. Şu iki öyle kaldı o. İki öyle kaldı. Rahmat bayke. Mana. Bazardın görünüşü. Bağların uqdыңыздар, oyuңuzdарды калтырыңыздар, пикирлериңиздерди. Кандай болуп атат? Кандай базар? Сиздерде кандай? Де сода болот экен. Сода болот ата ушул тай. Мейли. Неде да бир жакшы тай турат. Сурап көрөлү. Байке, ассаламу алейкум. Сиздикиби? Бул тай жашы кандай? 1,5 жаш. Алтарашка. Erkek mi? Erkek erkek. Ha. Ekoten erkek ekan, ha? Yo, 170 eko. Eko birigip mi? Birigip. Eko birigip 170 ming so'm mana. Bunun yaşı qancha? Qanday? Eko teng 1,5. Ha, eko teng 1,5 ekan mana. Ondar 170 ming so'm. Ha. Nomeringizni aytasizmi? Ha, 78 0708 27 27 77 77 08. 08. Qayerda olasiz, paka? Azyorneydi. Azyorniyda ekan mana. Azyorniyda ekan, yaxshi taylar ekan mana. 170 mingdan ekoni. So'radi. Bozorning ko'rinishi.